Na Srbina dođem, pod komandovati Kanskog vođem. Trnatoga na Srbina zlesem, leđa da nas ustaviti nećem. Trnatama nad nas se nadvila, nije zemlja više što je bile. Od dolaska ustaških džihata naopak otvoriše vrata. Franjo Tuđman Srbima prijeti, ovaj narod mora izumreti. Hrvatska će biti u Srba čista, to je želja Planina Judista, koja stalno u Zagrebu živi. Pir krvavi poče da se širi, a sačujte šta ustaše čine, miniraju srpske građevine. Pale kuće i ostala zdanja, hoće Srpska da otmu imanja. Zapaljuju srpske bogomolje, sve što sine ustaša zakolje, pa krvnici iz Zagreba grada, svi po svijetu digoše tada do Njemačke, do Austrije, do Mađarske, do Italije, nabavljaju mine i oružje i lažima svakak se služe, klevetaju na Jugoslaviju, šahovnice ustaške se viju da nam zemlja ne postoji više, pa se tako ustaše hvališe, Slovenci se njima predružiše, svego izrod krete do izroda, naruši se Srbinu sloboda, pa i naša braća muslimani, čast na jednoj pa na drugoj strani, klanja se okre vetar duva, ali tako zemlja se ne čuva, jame strave ponovo se grade, ta priprema što Tuđmane gade, školovo se u Brozovoj školi, više Švabu od Srbina voli, da Bog da vam na nos udarilo, seme vam se Bože izgubilo, da groti se ne dalo nikada, Srbima se napravili jada, srpske se prokljati majke, a ustaše radiše barjake, udariše na Kninsku krajinu i tu mnogi ustaša poginu. Misli Tuđman sve će ići ja lako, vidi jada ne more nikako, pa u svome jadu i nemoći, mjesec studenog će poći, za Hrvatsku traže plaćenike, da ponustaške vojnike koje Tuđman po svijetu hvali iz Mađarske oružje nabave. Da ne pričam onda je to ti ne može preti na to i ta knjiga ko će svoj dinar. Ja sam Podrinska Loznica sa Cera. Ja sam Cer plana, vi? A vi ste odavde. Ja sam taj koji sam napisao oko 5.000 pesama, sad ove naše tragedije najnovije. Kad su bacali onu male bebe u Banja Luci u Sarajevu. Omutio sam od pevanja, ne mogu da izražidam. Brzo se zaboravi. A? Brzo zaboravi. Srbi, pusti. A, gotovo je, nema Srbi su. A sad prodajete knjižnice? Pa prodajem 100 dinara je. 100 dinara. 100 dinara je bajo. Ima jedna žalostna, ne daje ženi u Vrnjačku banju, šako je dobrome stanju, ne daje brali u Vrnjačku banju. Da li doješ pokaj tople vode, pa dajiš kako kolo vode. Tebe kući sa lađu muke na drugog voda ispod ruke. Tebe kući išća se sveže, ona tamo od ovo drugi se proteže. Joj imao ženu, ne daj Bože nikom, vola bi se sa državnim bikom. Ništa lešće od moje seljanke, kad plano namažu opanke. Oči šiva, noga je krive, mala moja klempava krmača, što starija sve klempavija. Tako da ima, ali ima i za ljude, ima za sve. Znači, ovo su im rekli, hoćeš mola smišati vojnice. Kad ti dao ono?
ima neke za Radovana? Ima ja šta bajo. Ima kada ko izade rada i mladića ne dočekao Srpskoga Božića u životu, nikad nema sreću u Svetom Hristu, ne palio sveću. Ni sa djecom se nije useo, niti srpsku pečenicu i ovo svojom rukom ne lomio česnicu, niti u kući imao dečicu. Kletva. Rakih je od glavi do pjetljinog plemena imalo dijete, lekar, nema nikad se spasilo, putovstvo ne ugasi. Da nestane više Brankovića i došle Gorana Kačića, koji stavi na ruke lisice, slogin, stego, zube i vilice. Čujte, braćo, propast i jada kako rade Karalić strada. Trebucek u Novom Beograda, Crni Dačić, Borićem Tadića, izlazu se rada Karalića na samotstvu evropskoj sili i srpsko državni znali. Ima ne, što da je Đenjića prokol Božidar sa gusama. Pogibe majmuma mu je, dalje Milošeća na video. Ovo je cijela elita, da se šipar za Kosovo pita, kako ide srpskog ludno razgovara pred ljudima. Ne znaju sebi šta ih čeka. Strašna propast 21. vijeka. Još se nisu pačuli. Svi Bog šta radi sad je. Pa normalno, prvo su uništili Lebac, pa da ih. Kako je Gavran, nisam naprotiv Srebrenice, još uvijek od toga, to nisu prekazali, krali su, tako, da je naše Rović koliko, 30 boje, 40 boje. 47 ja mislim, ali u tom području je negdje oko 3620 poginulo što vojnika, što civila, a najviše civila u toku rata. Ja, ali pokrano, znači 47 pokrano u Kolevci, kada je krva Božiću Kravici. Pa ti je poznato od onog malog, ja sam čuo da je Nikolić, ali lično Dragan, kako rekoše, što je se vratio po Kera Lesija iz Vodnika, kad je pokosao musliman, kad je na Šiptarka. I Zoran Stanković pa to nije mogao da opise mostom na djetetu, šta su radile. Vadile jetru živom djetetu, prvo živo djete, sve povadile jetru. Znači nisu mogli, šta su radile. A mi naše...